Thiring kyagar ki ari shungza pe khonsa choki jaga shunang song. Taranga ru pimi kun kep chinor khonsa kamkun chimbucho Russia tseri bel hendu doling chi chibgyo ma kyang khong. Ari kyagar ki shungza pa kushib kyani justel hendu gewe potan na jente shi nang songwe. Jente tumne kong nam potan ne lenge chir pepgap. Kushib justel chola jente di khanda chungme ganti shugap. He is a very inspirational figure. Konsa choda lenge jente shugi chungwa te hajan keba sangbu chung. Gombo khangi mikba zinse uti chigi yindu simgu chimbu tep chung. Konsa cho ringmi ari chibkyu kyang tumbe rewa yang jangshin yu. Tarang konsa choda lendu nedyo mangbu te gadur shibza chung songwa tang. Ke chishu ti konsa choki kansa meri mori shidi kongbe chi gengur langne kola chi digi tang shidir shamde dugyu yube sikzu diredu. Lar yang shugu shigla gombo khangi chungdu chagyu chungwa te ngarang ger tsamma se nganzu tsoga tsangmar hajan keba sangbu chung. Tiring jente di tupchi kongnam konsa choki lenge zula kandu nesi su pep songwa tang, techi pyoge demdyon kandu sikyon lendu sigo yang nang song. Sheto chungwar shingna kasane tiring par kushab gyane jester chodan kuzab tsoga nam, pimi jikzu zamma se zinju pimi lobda tang rikshung dine kansola sigo nang yubatang, tiring chir dili chosu chipshe gyugudu. Shugar daram salane ari lungti kanki sargoba tenzi sangwa yin.